لروجاوای کردستان جالی پیدا و انکسی و حولین یکتیا دنوا مالا کردم انجامین ارینیدن. او قناخای کمین برای کفتنی داوی بوم. برانبری وی یکتیا وزیر بروانی ترکیه هولیسی آکار و سروکماری ترکیه راگهاند کو اف دستوری نادن لروجاوا توری و برین سر بخو آوا ببن. اوی مداخله بکن او جبو کنترل کردن روجلات فراتی کاریوان انسربازی بینابر بردوام دکن. اف داخویانین رایدارین ترکیه و وک اپراسیون کنو بو سر روجاوای کردستان تی بناو کرن. او هلوست روسیا و امریکایی هم بری وی اپراسیون جی تی نرخاندن. ببوچونا پسپورا روجلاتا ناوین دکتور یشیم دمیر جبو کربش لسوریه و روجلاتا ناوین آلوستر نبم تو اکتورک اپراسیون که ترکیه ناخوازم. لیگر اب اپراسیون چه ببجی روسیا دی بیدنگ بمینم امریکا جی دیتنی ناrazı bu naxu nişan bidem. Hem güvenlik açısından hem de Li derê şerê Tirkiye ya bi Kurdan li Rojhilata navîn qeyrana heyî de kûrtir bike. Rejîma Sûriyê jî dê tevlî vî şerî bibe û herêmê dê alozî zêdetir bibin. Tu aktoreke li Sûriyê rageşiyeke wiha naxwaze. Lê belêgel Tirkiye berê xwe bide ser deverên bin kontrola YPG û Hesedê Amerîka dê nerazîbûna xwe nîşan bide. Lê Rusya pêşiya vê yekê nagire. Ji ber ku li vê derê bi destê Amerîkayê avakirina rêveberiyeke Kurdan Rusya naxwaze û acize ku çawkaniyên neftê dibin kontrola Amerîkayê de ne. Rusya dixwaze deverên petrolê bikevin bin destê rejîma Sûriyê. لگوری پروفسور دکتر سنجر ایمرجی ترکیه اف بسالان تبی امریکا و روسیه چندین اپراسیون لسوریه پیکانینم و وی جاریجی تبی وان اکتوران دیسر روژا و اپراسیونک بیل darxistin. Ki Amerikan ve Rus çıkarlarına rağmen. Tevî berjewendiyên Amerîka û Rûsyayê li Sûriye û Herêmê, Tirkiye hetanha çendîn operasyon li Sûriye pêkanîn. Îro careke din Amerîka dixwaze rêveberiyekê li Rojhilata Çem Efratê ava bike. Lê berjewendiyên Tirkiyeyên netewî û ewlehiya Tirkiye destûra wê yekê nade. Her wiha Tirkiye dijî parçebûnê yekreziya xaka Sûriyê ye. Karê Rusya û Amerîkayê li wê derê nîne û Tirkiye tevî van aktoran deberê xwe bidê deverên bin destê Hesedê û YPG ku ji bo xwe wan geft bîne. Türkiye لسر حق سوریه و روجاوای کردستان ده سال 2016 ده اپراسیون مرتلا فراتیم، سال 2018 ده اپراسیون شاخا زیتونیم، سال 2019 ده اپراسیون کانی آشتیم و ده دست پیک سال 2020 ده جی اپراسیون مرتلا بوهاری پیکانی بوم. نهاجی خو آماده دکه اپراسیون کنو لسر روجاوا لدار بخم. لی رایدارین یپگی و حسدی جرادگیهنن کو جبو پیشی لگرتنا ایریشین ترکیه او بر روسیا و امریکای را کار دکن. و اویجی برسوا هر ایریشکی بدن. ورال ایریشmiş. Kürdistan 24 Ankara.